Okay, bunting nga digiti Biblia tayo kakabsat 1 Thessalonians for our lesson tonight. Muna nga Thessalonian. Nakita yung siguro ka digita group chat tayo kakabsat, available and digiti Bibles tayo. Kat aguni kayo yan ta group chat, no blue, no black. Nakastoy na Pi Bible. 1,250 ti maysa. Kasama DJ Kwa na kakabsat, binayad, additional, binayadan tayo ngamin eh. Okay? Black, DJ black nga leather. Okay? Adamot blue nga kulay. Black and blue. So, specify no black, di kayat yo, no blue. Marot available nga black. 30 lang? 30 pieces lang. Okay. And the rest, blue. Kasi last time, adot agsarak ti blue kakabsat. Ngayon, batit ti blue at adot black. Kaya ngayon, adot blue. So, you have the chance to have your own Pi Bible. Okay? 1 Thessalonians chapter 5, dayto iti agdama nga at adalan tayo, may kapatan nga Merkoles, nga ti paulo na, dito nga lesson tayo, ways to inspire others. Ways to inspire others. Kat amom, ti church tayo, no na training tayo kakabsat, nga ti puso tayo, kat to be an encourager, to be an inspirer, no agaten tayo ti daddo mga church, maikerkeri tayo di nga espiritu. Di ba? Very active tayo no kwa. Very enthusiastic tayo. Ang no, hantay na train nga agaktibo, mamayo tayo, passive tayo, kat oriyan na papanam, talaga nga natuktukan ka, bisukol. It's all about the training, kakabsat. It's all about the training. So, data yung kakabsat, ti verse number 11, kat basan tayo aging gana ti 14. Isot adalan tayo itang Arabi. 1 Thessalonians 5, 11. Tawag na tayo, 11 to 14. Okay, agigidan tayo agbasa, verse 11. Alright, verse 11, aging kat 14, page 1332, Pi Bible, New Testament. Okay, rugyan tayo agbasa, ready, begin. Gapuna, agliliniwan liwa kayo, ti maysa ken maysa, ket agpipinabilig kayo, kasar aramiden yumet. Ket dawaten mi kada kayo kakabsat, abigbigen nyo dagiti agbannog, iti tengayo. Ken mamangulo kada kayo ti Apo, ken mamalbalakad kada kayo, ket patgen nyo kumaunay, idababaen ti ayat, ama ipanggep iti aramid da. Ken agtalinaed kayo asitatal na, titunggal maysa kada kayo. Itan, ibalakad mi kada kayo kakabsat, bagbagaan nyo dagiti naringgor, pabilgen nyo dagiti maupay tinakemda, patalgedan nyo dagiti nakapoy, ket naanos kayo kuma kadagiti iso amin nga tattao. Agkararag tayo kakabsat, okay? Naindaklan nga Diyos, bendisyonam ti internet connection, Wi-Fi, dagiti congregation, outreaches, kan uray dagiti agbuybuya ita ti Facebook, YouTube, kan dagiti kakadwami nga daduma ti Zoom. Kararag ko Apo nga dayto nga lesson, hanlaeng Apo nga ma-enjoy mi nga dinggan, nga i-translate mi wenno makita ko mati pa nang experience mi. Dagiti Apo nga prinsipyo, instruction. Naglakakam nga dingeg, naglakakamot nga makalipat. Saan ko maapo? No diket no kasano, iti panangalingag mi, panangimutegtegan mi, ti saom, kasta kumamot Apo, ti panangyaplikar mi, iti panagbiag mi. Kat digito nga puntos, agserbida nga refleksyon. Kaya nga sa wen, dito yung mga kitan, no anyat adda kada kami, no anyat kurang kada kami, no anyat awan, no anya iti dapat Apo nga masurusuro mi. Kasta kumat mindset mi ngagdingag itang Arabi, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Agtugaw tayo amin kakabsat. Okay? How to inspire others. How to inspire others. Among titao nga maka-inspire, presensya na pelang marik namon. So nga ti saludsudot king kaitang Arabi, si kaka DJ membro, si kaka DJ Kristiyano, nga di presensyam maka-inspire. Jay ka Adam, maka-encourage. Jay pela ka Adam, madlawan kakabsat. Hello? Data kuma, iti kararag tunggal may sa kada tayo. That wherever we are,
we are an inspiration. Ano definition to inspire? To influence. To influence. Ti dapat nga agari ka, digiti gimong tayo saan nga worldly, no di kat spiritual. Iso nga no ti adu ti church tayo, digiti worldly, iso ati agari. Ngam no adu digiti na spiritual, iso mo ti ag-inspire. No adu ti aktibo, maka-inspire. No adu mo ti sadot, it follows. No adu kakabsat, digiti alerto, no adu digiti naregta, makaakar. No adumat na kita'y nauli magkakabsat, ngagpaspasuli, makaakar mat. Do you believe kakabsat, nga ti espiritu makaakar? Ti attitude makaakar? It's contagious. Iso nga dapat kakabsat, no ada dapat ti contagious ti unig ti kapilya, de kita'y espiritu nga maka-inspire. De kita'y attitude nga naregta. De kita'y attitude, de kita'y kristyano nga naragsak, kristyano kakabsat nga, maka-encourage iti panagserbi iti Apo. Di kita, kasta kumakakabsat. Oh. Kasam deta. Agasam na umay makigimong tabisita, umay tanyo believer kakabsat. Uray mo't sino nga bisita kakabsat. No ti makita na nga miyembro kat nariri, nareklamo, agpapatay, agmamayo. Kat sino kumat bisita nga may encourage? Angam no umay tabisita kat ti makita na kat naragsak, naregta. Amen. Di ba? Naisam, very friendly. Akat ko na nagat, umayak tumanan ko na agakabsat. So nga, urnusan tayo, di bagbagi tayo kakabsat. Dumakdakkel, ti gimong tayo, umadado tayo. Hantay ko mga glatlatin, o di kat adada nga tumadtadem. Hantay ko mga bumabaaw, o di kat adadabi kakabsat nga bumarbara. Amen. Think of how you can be an inspiration. Oh, think, panunutem. Kasano kang agbalin nga inspirasyon iti sa bali ko. Ti kumakunam kat, kasano ak kata nga maka-encourage. Hanga dete, awan, agpapatay amin nakakaduak dito. Dapat ti panunutem, kasano ak kata nga maka-encourage, kasano kata nga mabiyag ko, digiti, kakaduak, kasano nga nga ma-cheer ko ida. Oh, adong excuse tayo, adong ras-rason tayo kakabsat. You know, masapol nga, agbalin nga inspiration ti paada tayo, okay? Number 1, nakita tayo kakabsat, nagiti naglabas, ulitek, tapnon di kastagat, adadda nga matandaanan tayo. Ayan, verse 11, anak ko na di verse 11, gapuna, gliliniwan liwa kay ti maysa ken maysa, ket agpipin na bileg kayo. Agpipin na bileg kayo. Dete ko maimay ka nga agkakapoy, ngam gapo ka, digiti kakabsat ket mapabileg ka nga agawid. Oh, so nga dakay di talawag, agpipinabilig kayo. Dakay da pasukin, agpipinabilig kayo. Dakay da Claveri, agpipinabilig kayo. Dakay da Australia, likewise. Build each other up. Nakita tayo di Wednesday, hamo lang amo, nga di may encourage mo. Halang nga iso, ti agbalin nga, hanto lang nga iso. No di kat gapo di pa nang encourage mo, potential, gayam iso na nga, instrument kalakan tito Elmer Jelasam. In-encourage ni Mama, tata instrument ti Apo na revive the work tila sam iso nga the ministry tayo. Kita nyo? The power of encouragement. Oh. Hanga dete pati sika makita aglalatoy ta kadwam, aglalatoy ti aglalatoy den pati siyak mo ta aglalatoyak mo tan. Awana nakakabsat. Number 2. May kadwa. Verse 12. Ket dawat mi kadakay kakabsat bigbigan nyo dagiti agbannog. Sino bigbigan tayo? When? Amoy ti tulbag ti uneg ti kagimungan kakabsat, pastor. Kat uray ka sa numot kakabsat, no digiti miyembro, handa mo nga suportaan ti pastor. Awa makitam kakabsat nga regta. Ngam no, da ko mamiyembro kat kunana, tulungan ti ni pastor. Suportaan ti ni pastor. Aramidan tayo jimbaga ni pastor. Oh, a commitment tayo, Brad. Ang nakulimog tayo kakabsat. Okay? Let us esteem and support the pastor. Amen? Oh, number 3. Adal tayo kabsat. Number 3. Verse 13. Ket pat genyo kumaunay ida babaen ti ayat amay panggep. Ana aramidan ti kadigiti ba pastor tayo? Hold your pastor in highest regard. Amam no, da miyembro nga may pakita nat ayat ti pastor, makabless deta nga testimonyo kadigiti pada nga miyembro. Kasi, kita nyo da kami nga papastor, no aday ti gapuanan ti Apo nga naindakla na parabor ti biyagmi, makabless ti padami nga pastor.
no adamot miyembro, kastimat, no adamot dagiti miyembro, nga amuda, nga iregard iti pastor, amuda nga padayawan ti pastor, makabless mo't ka dagiti padada nga miyembro. Oh. Hello, kakabsat? So nga, anaramitin tayo, hold your pastor in highest regard. Ado dagiti churches nga handaan mo kakabsat nga i-regard iti pastor. Imbes nga i-regard iti pastor, anaramitin da, pirsa-pirsayan da di pastor, pagchichismisan, dadailan da di pastor, they backbite the pastor and the family of the pastor. So let us hold our pastor in highest regard. Okay? Ito yung kakabsat, intay di may kapat, naadal tayo di last Wednesday. Live in peace. Live in peace. Tigay na nga sa undeta kakabsat, kitaan tayo, iti mabalin tayo nga panagkaysa. Let us promote unity. Promote unity. And let us, dede ko disunity ng spirit kakabsat. Dagiti espiritu nga mang divide. Espiritu nga mang mula iti na pagkikinaawatan. Isu kuma iti mapaksyat iti uneg ti kagimungan. Okay? May kalima. Iti number 5. Verse 14. Itan, ibalakad mi kada kayo kakabsat. Bagbagaan nyo dagiti. Number 5. Warn the unruly. Warn the unruly. Bagbagaan nyo, dagitihan na pa iturayan. Okay? If we want to have, do kayat tayo kakabsat, ti dapat nga ramidan tayo, tapnon ti church tayo, kat kanayon nga naregta, maka-inspire ka dagiti new believers, kan kadagiti amin nga tattao, masapol nga maikat, mapaksyat, mapagulimat, kan mabagbagaan, dagiti espiritu nga hanap iturayan, ta dagiti unruly nga miyembro, isuda kakabsat ti mangdadael tinapintas nga gimong. Uray limlima kayo, no submissive kay amin adaragsakyo. Ngam uray 50 kayo, no 55 kakabsat agdaydayamudom awan ragsakyo. Ala. Utuban nyo din bagag kakabsat. Amen. Uray baybainte dayta adda, no submissive amin, mayat ti puso na nga sumuporta, adaragsak na nga tumulong iti pastor, ti trabaho ti apo, naragsak dayta nga gimong. Kat amin nga may makigimong, mariknada dayta kakabsat nga panagkaykaysa di kita nga miyembro. Ngam uray sa nga gasot kayo, napunno ta kapilya nga ayan tayo, di kita sanctuaries tayo, no dayamudom tubad lang nga dayamudom, reklamo nga reklamo, nagbayag, nagpudot, ado nga may baga-baga na kakabsat, ay awan talaga, awan maawis yung abisita. Well, deta kakabsat ti number 1 nga mangupay ti tao, di kita unruly kakabsat, iso nga, no mapagulimat, no man-neutralize, digito yung unruly, agari kakabsat itinapintas kay espiritu, ti uneg ti kagimungan. Amen! Isungahan nyo kung kuna nga, basit kami mo, basta damay may sa espiritu yon, umadukay tulat ta kakabsat. Oo. Amen! At may isang outreach tayo nga in-encourage ko, kabsat, ako nada, pastor, handa ka numot umay, digito yan. Kat ko nakadakwada, bayan nyo. Ada rason no aping handa kayo ti umay, adahanda magustuhan. Adahanda kayat. Adahanda, kat amo mapagustuhan ti aming nga tao. Kat once nga deta gusto ti tao, kat isot pagbigyan tayo kakabsat, awan ti leadershipin. Taot leaderin, hanga pastorin. So ako nakbayan nyo, no handa kayat, mabaling adanda magustuhan kada tayo. Ito importante, da kayo nga nabati, gusto yo deti church tayo. Tauray addada, no addan tumot pelat ibagabagada nga negatibo, agpa-commitment tayo kunada, commitment man na.
Kat do di kita kakastat kakadwayo, di kat nagdagsen. Di kat isut mang ana kayo ko sa unan. Mang sub-sub. Oh. Iso nga damagak man king kakabsat nga nakatugaw di da kapilya, si kakaditi mang parparubrub, no mang sub-sub-sub. Oo. Mang parparubrub ka, iti para ti panagserbi ti Apo, no makasubsub deta espiritum. Amen ba kakabsat? Oh. Tingnan nyo nga nasayat, digiting ibagbagami kada kayo nga adipon iti Apo. Kasi, pampanunutat, nagpintas ti kap, gimong tayo. Kat king ka, if you are unruly, kahit ka nga bagbagan, itata, balbaliwam ta panunot mo. Balbaliwam ta pusom. Balbaliwam kakabsat. Kasi nagsayang eh. Nagpintas dito, gimo nga nang ipananti Apo, king ka nga, Apo nga mo ma-enjoy. Diba? Nagpipintas, di kiti mensahe nga mga gan, Apo, di mo ma-enjoy. Oh. Kita yung kakabsat. So nga, let's warn the unruly. Anat unruly kakabsat. Unruly ko na, anat definition ti unruly. Noisy. Anak ko na di Ilocano, bagbagaan nyo dagiti, anak ko na naringgur. Oh. Ti unruly kakabsat, naringgur. Noisy. Ti kaya nga sa undeta, noisy kakabsat, adut ibagabagana, ngahan nga mayataday, kadayjay urnos. Adut komkomento na kakabsat, ngahan na naimbag. Adut sarsarita na kakabsat, nga mang-create iti negatibo kadigiti makangkangeg kinkwana. Diba? So nga kakabsat, no adamo magustuhan iti gimong iti HBBC, hanggang sasaod di unagan, rumwar kan, iti karwar ngagsaon no kayat mo. No siyak ti sika, no rumwar ka iti HBBC, hanggang sasao kakabsat. Ammom, kasla kuma buffet deta. Aya, no hamo kursonada deta nga putay, hamo tuptupra na tabaga kayat ti sabali. Naawatan nyo? Oh, ada ko may pasango na nga salad, nga parya, nagluto ko ni Tita Daisy no ka, tay bulong ti parya, nga dapan lang na, nga dautong na, nga dapay iti katuday na. Katham mo kayat, ti kayat mo ka di lechon, ti kayat mo ka di giso, ti kayat mo ka di igado, di sweet meat. Hamo tuptupraan adid dyan, no hamo kayat, taada mangayat. So ano, adda mo magustuhan, hanggang sasauta, mabaling at idaduma, magustuhan da kakabsa. Kararag ka, ti dapat na digiti unruly, agulimek. Once nga adda, da espiritu nga unruly, han na maiturayan kakabsat, na reklamador, dakkel deta nga mangdadakil ti trabaho ti Apo. Ti unruly kakabsat, not amenable to discipline. Han nakayat ti sumurot iti na ikadeng nga disiplina, wano, ikabil mo deta nga definition, hang lack of discipline lang, not amenable. No apay nga lack of discipline, gaputahan nakayat, dayjay na ituding nga urnos. Kastoy ko na ti pastor kat han nakayat dayjay. Han nakayat kakabsat. Oh. So nga, kita nyo, anyaman, digdinggan nyo kakabsat, anyaman na grupo, anyaman nga team, basketball, athletic, bandeta, once nga ada miyembro nga nakayat ti sumurot ti disiplina, awan development kan progreso deta nga team. Abay pa nagkunayo, kas sa ulang kakabsat, dito pa nagdevelop, digiti choir tayo. Disiplina deta kakabsat. Agasam ta. Required kang ag-submit ti ag-submit ka ti practice mo ti Sunday. Kat to di magustuhan deta kakabsat, hanggang ku-choir. Ngamahang kamot kag sari-sarita kakabsat. Ag-grow, biliblisan ti Apo di choir, hanggang sari-sarita, mo per dyan di choir. Naawatan niyo kakabsat. Oh, anapay di pa nagsabi niyo Sunday, Tuesday. Oh, tata, no hamo kaya deta nga disiplina, kat hanggang nga makapag-choir, hamo kung kuna nga, nakais istriktuda, hanggang sasao. Ang problema, hindi mo kaya yung disiplina. At ibig sabihin, hindi ka nakahanda na lumago. You're not ready to grow.
Because anyone who wants to grow will adopt a discipline. Kayat mo takpakutong, di ka mo't kayat kakabsat, iti ag-diet. Oh. Hamoy bagbagang nga dakas ti diet. Ang problema, hamula kayat di disiplina at panag-diet. Naawatan nyo kakabsat. So hangkag sasot negatibo ti HBBC, ti problema, hamula kayat di disiplina nga isurusuro ti leadership ti HBBC. Ang tawag doon, unruly, kakabsat. Kat adult churches nga adult unruly nga miyembro. So nga kakaasi di pastor piman. Kat no awan kastingipon na kalakang pastor John nga nangisuro kada tayo nga nang tukol dagiti sangi tayo. Nang burburak ti kinatanggan ti tel tayo. Tapno ti puso tayo mapalambot nga agkurno nga sumurot iti sa uti apo. No ang nga kasda di pastor kabsat talaga kakaasi ta pastor. Oh. Kita yung kakabsat. Kaya, warn the unruly, not amenable to discipline. Hana magustuhan di disiplina. Oh, ano pa iti unruly? Difficult to control or manage. That unruly. Difficult to control or manage. Oh, narigat kakabsat nga isuro. Well, natanggan ti ulo na kakabsat. So nga, kada kayo nga kabarbaro nga outreaches no kayat yu ti aggrow. Ala, da kayo ta Dingras, Australia, Lasam, Bintar Sarat, kayat yu ti aggrow kakabsat, ti number 1 nga sursurwan nyo, discipline kan submission. Kasta amat ta ubing. Ana ti pers nga isurum ta ubing, tapno blesan ti apo isuna, discipline and obedience. Kastamot ti church, tapno digiti ti church that outreach lumago, masapul ti discipline kan submission. Da kayo nga new believers, da kayo nga new members, sumurot kayo iti panangidaulo, dagiti mangidadaulo kada kayo. Hanga da kayo ti mangisuro, da kayo kat paisuruan, sumurot, paiturayan, paidalanan. Kunan ta Biblia, submit yourself. Obey them that have the rule. Di kita'y, hana kaya ti paiturayan no kakakabsat kat agdayamudom. Uno hana agun-uning agdayamudom ti kaungan. So dita ni, difficult to control, nakarigrigat, ang hirap. Ano, dito ko natin, nakulbet. Makunat, ayon. Mga miyembrong makukunat, ang tawag dyan, unruly. Mahay blood pa ita pastoron kakabsat. Oh, hello? You see that? Ano pa kakabsat? Not keeping order. Haan na sumursurot kakabsat. Iti guideline. Iso nga, da kayong at the ministry na, no ka di maiset ti deadline, sumurot kayo hanggang takay-kayat yung kakabsat. No kung nakada kayo, isubmit yu deto, iti kastoy, aramiden yu, hanggang takay-kayat yu. Kasi no kastatar aramiden, you are unruly. Takay-kayat mo eh. Diba? Kat adala nga rod, tinaisetan nga urnos, order. Iso ko na ti Bible, do all things decent in order. Ag-submit kat special number no kay-kayat mo, agat hana ma-plate special number mo, nagdalpas ta deadline ng gang. Oh, nawatan nyo kakabsat, sumurot ka hanggat kay-kayat mo. No kayat mo nga bendisyon na listen, ibagbagak deto yung kakabsat, kaputa, no adakay lang ti posisyon may nga pastor, kayat mo nga ti church lumago, kayat mo nga ti members agro, kayat mo nga mablesan ti apo ti miyembro, amon ti dapat nga number 1 dita, disiplina kakabsat. Hamo maisuro ti tao nga di na kaya ti sumurot ti disiplina. Kat no hamo maisuro ti tao kakabsat, kasanupay nga agro ti sa uti apo, kat di ka mat maisuron. Nagtangkan mat ti ulonan. Nasubag matan, sumungbat pa yan kakabsat. Agkubardin.
Masano pa yung arod nga maisurom itatang kakabsat, awanan na. So nga, tapnon ma-develop, iti maka-inspire nga espiritu ti unag ti kagimungan, anaramidin tayo, dagitay, papaanawa, anaramidin tayo, bagbagaan tayo. Kasarita tayo. Laglagi po nyo nga nga pastor tinakaibagaan na detoy, miyembro, iso nga da kayo nga miyembro, no da makita yo, in love, napnuan ayat, bagbagaan nyo, di kita kakabsat. Kabsat, ti kasto inukat approach yaw, Tita Beng, kakabsat, apo di kaila makita ti concern ni pastor ka datayon. Di kaila makita jay pusonan. Di kaila maawatan di jay goal na nakapimpintas pagsayaatan tay amin. Ape di kay nga tumulong. Ape nga di kay nga makiparte. Ape nga takay kayat yutar aramidin nyo. Nakarigrigat di jay, nakapimpintas ta goal ni pastor. Nakamayamayat kumad pa nag-grow tay amin. Di kaila sumurot ka. Kas dyan kat approach yaw. Kas jay. I-promote yung kakabsat, di pa nag-submit na di adipon di amin. Nay. Nakita yun, di kita definition nan. Hala, basahin nyo man. Anat meaning ti unruly? Naringgor. Not amenable to discipline. Difficult to control or manage. Mga miyembrong makukunat. Ulit-ulitek, di kita instruction kakabsat. Anyat kulbet mo nga miyembrong. Amen. Not keeping order. Sumangdo nga miyembro. Paunay kan kakabsat. No bagaam, kasaritam, sumangdo kakabsat. Iso nga no amom no adada miyembro te nga sumangdo. Kat lumipat ti other church, alagat kakaasin to mo di pastor na At awan sa pulom ti leadership tayo dito, yung kat kaya na nga sangduan. Kat di adaddan to, di papanan na nga pastor. Mabaling nga iti apagdarik patagat, bayat pela, ngam rumwartulat ta deta kinatangken ti tel na, sumangdo kakabsat. Amuyot nuwang nga ti agwan ng es. So deti mairitan kat agwan ng esen kasjayang kakabsat. So, anaramidin tayo, warn. Ti kayat na nga sa wanti warn kakabsat, okay, to give cautionary advice. Cautionary advice. Ikam isunat pagpanunutan. Ikam pagpanunutan na, amom kabsat, laglagi pa, noham mo nga tulungan iti pastor tayo, nohang ka nga sumurot, kadigiti nagpipintas, nga idaldalan ni pastor kada tayo ay hanlang nga mamisam ti blessing baka di kita anak muntot agsaper kayat mo kay balatag ti apo kadigiti anak mo detahan mo pa nakikooperar ti pastor ikam ti pagpanunutan na. That's what you call warn. Ti warn kakabsat ikam pagpanunutan na. Iso nga nagbisita kayo kat makasagang yu digitay kwa kakabsat, digitay agkubarde nga miyembro, ikanyot pagpanunutan da kakabsat. Hanggang agbutbuteng. Kasi, han na maiayo ti apo ka, digiti miyembro kakabsat, nga natangken tel na. Nga ti kay kayat na latta kakabsat, isut ipagpakayat na. Amen? Amoyo, agyamang kay ti apo, ta, dapela kakasto nga mangmangagan kakabsat, kadigiti papastor ta. Awanan, kadigiti nga panyempon kakabsat, tumangkanan ti ulo digiti miyembro kakabsat digiti churches. Awanan kakabsat per May. The signs of the times are very near. Give warning kadagiti natangken tel na. Amen. On the other hand, kakabsat, kastino ka, di siyempre number 1, anak ko namking kwa na, kabsat, nakapimpintas dagiti isa-isa nga ti pastor. So, siyempre ipakitam di dyan. Number 2, ikam ti pagmannamanaan na. Ikam ti pagpanunutan na. Alam mo, urayan nga ti apo palagi pan hanggang ilunlunod, Brad. Ngam amom ti apo, nakasaysayat na kay imbag. Tapos ti may ikatlunukan kakabsat, encourage. Challenge him isuna nga maki-join. Challenge him to join with the effort. Datay nga amma, datay dapat ti para encourage ti pamilya tayo hanga, datay ti passive. So nga, kasla ko man, tingnan nyo
Nagpa-commitment kami, idi na minsan na Domingo. Renew mi, idi Merkoles. Renew mi manin, idi Domingo. Datay ko mga amma, kunatay ko anak ko, nag-commitment ka man lang. Dinamatay ko Sika bakit? Adam la commitment mo. Kasday ka kabsat. Hantay paturay, hantay palubos nga. Dati kita isayang kat iti pastor kat dete. Kasla nagsaw ti pastor ngam tinagdiswan nakakabsat kat angin. Awan kakabsat mapasamak. So nga da kayo nga patpat ganmi nga coordinators, papastor kan preachers, reinforcean nyo di kita nga announcement. Tiliwan nyo di gijay, kat iyalatiw yo, nga ipaladaw, nga idanog ka, dagiti miyembro tayo. Ay, idanon gayam. Idanog, kunakmutan kakabsat, madi, idanon. No hante aramida na coordinators, papastor, preachers, deta, awan kakabsat. Uray mangurat ni Pastor John, uray ngumisngisit ti uraylan kakabsat, awan tulatat mapasama. Naimbag pa yung tatugad bida glory, maka-encourage no kakadya may sakabsat ko na among pastor, maka-encourage ti regta ni Pastor John. Di kita agakabsat tinapintas ng Espiritu. Hanga dete, commitment manen. Watch out, di kita nga daya-daya mudum kakabsat. Commitment manen. Pauna yung kakabsat. Ayan. Tinagpintas ko paunay makabless nga talagang Pastor John ka. Agasam ta 63 years old na mapampelag, bantay na itiklub pa Ay kat detail na mabain nga na tumulong ang kat pastor detan, lakay nga pasturong kat agtrabaho. Datay nakapigpig sa awan Lord, may tulong tayo, Jane ta construction, nung kat anya resources, tumulong tayo mutan ako natin Ang mana, agul ulimag tayo, agsisinim tayo lahat, kakabsat. Apo, awa. Adayo, trarang ayan tayo, kakabsat nung kasjay. Amen? Warn the unruly. Encourage someone to cooperate. Encourage some kid di nga makikooperar. Alan, Brad? Kung nagtumanan, dete kwa tayo, young men prayer meeting tun Sabado. Dakay nga young men, kumkumlub kay manan. Maragsaga nagtaadot imay di Sabado kakabsat ng patsik, hala didjay ti young men tay di church. Anak kinkinwayo manang kakabsat. Awan sa pulin yun Inlutuan da kayo. Ang asam jilinuto tun Sabado, baka damayat nga mga sponsor agbuy-buy, aguni kay lata kakabsat. Sponsoran nyo di breakfast Agasam. Nagisaang ni Edward. Ti inapoy. Nagluto kam kadamel ti iti hotdog. Tender juicy. Hanasin deta nga brand kakabsat. Tender juicy. Mano dilunuto mi nga tender juicy. Dua nga supot, 55 pieces, manot imay. 13. Kasano nga ibus kakabsat, di 13, jili 55 nga tender juicy. At project ka, kastoy tiyang men tayo, umay da kastoy. Awang kakabsat, hangkay maka-encourage. Dito takpay-pay suna kakabsat. Hanak mamating hanyo kayat umay. Kaya yo. Hello? Alang nga tender juicy. Anapay daily nuto. Sunny side up. Social kakabsat. Sunny side up nga itlog. Agasam deta. Mano nga sunny side up nga itlog. Mesa nga 3.30. 3.13 na nga. Iso nga, limagtot kolesterol dadigidi at prinito nga hotdog. Sagdodwada nga sunny side up nga itlog. Di ka naghahawid nga lumagto di kolesterol. So, anak ko na. Anak, papanan nyo ita. Aw no, Brayo? Okay. Agiwaknit tayo dito. Winaknita mi amin ta 7 kakabsat. Hello? No. Digito'y kakabsat. Hanga dete gaputa, kasla dete, haan nga ingkapilitan ko natin. Tahante kahit nga mapilit nga
hanyo kumamot misan di gito, ito pagsaya atan eh. Uray sa ludsudan nyo, di gito imay ngayang men, kakabsat, no nagbabawi da nga imay. Sa ludsudan nyo no nagbabawi da nga imay. Awan isayang kat nga programa, dito kakabsat nga dete, pagaksayaan lat oras mo, pagkaaksayaan lang di kita resources mo, nating kakabsat. Every program, every activity, every endeavor that we promote here, first of all, isutin niyo impress ti Apo. Number 2, for His glory. Number 3, for your edification. And number 4, para ti pa naka-build up ti kabuuan ti ministry tayo kakabsat. Kasumdeta. So nga, encourage someone to cooperate. Okay? Number 6, 1 Thessalonians 5:14b. Di may kadwa. Comfort the feeble-minded. So, anaramidan tayo? Encourage the timid. Timid. How's that? Encourage the timid. Oh. Ti feeble-minded, nga kunana ta Biblia kakabsat, kastiti ka na sa ti feeble-minded, faint-hearted. So, deta timid, mabain. Lacking confidence or fearful. The feeble-minded, faint-hearted, nakapsot. Wano agkapsot, agkapoy. Okay? Because of anguish of spirit. Faint-hearted. Because of anguish of spirit. Agkapoy kakabsat, gaputi anguish. Amuyot anguish, hanamas baalan, nga rikna gapo iti problema kakabsat. So, amin nga Kristiyano, at pagdadaanan na nga problema. Kat, hana impalubos ti Apo, nga dumtang di kita nga problema, tapno agsardeng tayo, iti panagserbi tayo kang kuwana. Ngam iti naintawan, dumteng kakabsat, iti panakaupay, panagkapoy. Aya, dete, kasla, maawanan tayo ti pigsa, to lose strength, to lose your heart, faint-hearted, to lose your heart. Kala di bitag ti pusom ko no bitag ti puso kakabsat, agislo. Aya, so identifyin tayo di giti nga members. Kasi kunana, comfort the feeble-minded. Kaya nangasawan, ti every church, every congregation, every outreach, given nga adada miyembro nga agkapkapoy. So anat aramidan nyo nga members, kita nyo di kita. Identifyin tayo. Do you know the word identify? Ma-identify nyo man lang, ma-discern nyo, damagan nyo man takaabayo, kumusta ka, kapsat? Oh. Ada ka di problemam, ko naman, namagaman, ada ka di problemam, kapsat. Ada ka di parikot mo. Oh. Anat problemam, kapsat. Anak ko na, sika, kapsat, di problema. Aramidan nyo kadigit yung nga kakapsat. Aming nga tao da problema na, ngam ada digitay talaga nga nakapkapoy. So what do? We encourage them. Amen? We give them comfort, kunana ta Bible. Ti kayat na nga sa unti comfort kakabsat kat kwa, palag-anong tirik nana. So no comfortam ti ada problema na, hangka di akakabsat nga, di pa nagsaom adada nga dimbagsan jirik nana. Aya, no ag-comfort ka, hana dapat nga dumagsan tirik na di kinomfort mo. Dapat no comfort tayo, lumag-an tirik na di kinomfort tayo. So nga ti ikararag mo no, agibagbagat problema ti personal ti kabsatan, Apo. Anat ibagak nga mangpalag-an tirik na dito nga kabsat. Kasi nagdagsan unay tirik na hanay, nagdagsan eh. Aglalo no, problema ti agkakabagyan, problema iti agkakaruba, di bagbaganaking ka, di ba? Problema ti kaubraan na, problema ti pamilya na, problema na iti naganak na, problema na iti kwarta na, problema na iti sakit na,
So, anat maibagam nga mang palag-an jirik na di kapsat. That's what it means to comfort. Alaan nyo dito kakapsat nga instruction. Ti comfort kat magpalag-an tirik na. Oh, ni Tita Mel ka tinalay nga comfort ka. One. So ano ada problema yung kay kan Tita Mel? Ikan na kay mula, lumag-an tarik nayo kakapsat. Igarup ko no, da bisita tay itay. Mahal ko, igarup ko no, da bisita tay itay. Bagong gupit gayam. Pambira. Uso na ang banks ngayon, Okay? Palag-anam, jerik na nakakabsat. Okay, tata. Pastor, anaka diti, balikas nga makapalag-anrik na. Kakabsat, amuyo, no ana digiti balikas nga makapalag-anrik na, ipalagip mo king kwa na digiti karkariti Diyos. Encourage those who are timid by reminding them of God's promises. Kabsat, dinggam, adda ka rin ni Apo Diyos. Adda promise na iti deta nga problema, dinggam. Kastiti ko na di Apo. Kunana nga kastagat, all things work together for good, kabsat. Adda purpose ti Apo, kasi amom, uray kasanot kadagsan da problema, God is still in control. Kat impalubos na dayta nga mapasamak ken ka nga problema kabsat. Kat han na impalubos tapno perjen na ka. Impalubos na taada kayat na nga blessing nga parnuayon. Ada na imbag nga kayat na nga patauden. Nga han na tumaod no han na umuna nga dumteng di kita nga banbanag tibiyag mo. Di ka jay tao ko na, Apo, nalag-anan nak, adanam namak. Naadaan nak, itinamnamak, adjay imbaga jay kabsat, limag antirik nak, nakitak ti siray, tilawag ti init, I saw the light at the end of the tunnel. Kasjay. Hangano ag-comfort kagat, ala, kasta lang. Akat na yun ang buta, ibaga, mahaga, DJ, kasta lang. Kapsat dinggam. Amoy yung kapsat, I tried to comfort the family of Ma'am Pearl. Kasi ni Sir Peps kakabsat, kat the last time I saw him, takanayin umay makikimong lawag idi before pandemic, very healthy, very strong. Nagkaroon ti kidney nga sakit. Kat idi napandapin na check up, of course, I went through procedures. Kat ko na ni Preacher Glenn already Hawaii kasi mo ti procedure, nagalisto nga nagdeteriorate ti health na, aging gana nga inalay ti Apo. Kat adda kami, di kita mapanagbisita, no ko nga, Apay, anak kinwa na, apay, kasto, nagpa-check upan nyo, kalati mang babalawaya. Kat, siyempre ko na, Apo, nakabasol kam samot, iti kabsat pita, apay, kastoy. Pati di doktor nga cardiologist nga, dadje kas dirik nga na. Iso nga, dinapangkam nagbisita, dinggan nyo, dadje ni Ma'am Pearl, Sister Celisa, at dadje cardiologist nga may isa nga nangkit-kit, aging kwa na, kunak kadakwada, dinggan dak. Uray pa'y Amerika tinang ipacheck upan nyo. Uray kalaingan na doktor tinang taming. No talaga nga will ti Apo nga alaan na, han na malasat. Kat uray kasanot kinakaro dayjay nga sakit na, no talaga will ti Apo nga makalasat, miraculously makalasat. So hang kayo nag-question, it is God's will. Amom di ko na DJ doktor nga cardiologist, pastor, nabang-ara nagtaimbagam. Kasi siyempre as a doctor, you wanted to save the patient. You studied for many years to save patients who have problems in their health. Kat awan na aramitan na kumbaga, kat kas lang ko na anagat anyan. Ngam di maawatan da nga, ay wanag paiso aya. Uri nalaingak nga doktor no talaga nga will ti Apong alan na, nagat alan na, it is appointed unto men. Naliwliwada kakabsat. So nga sursurwan tayo kakabsat, nga usaran di Biblia nga mang comfort itipada tayo. Amen? Use the promises of God. Palag-anam tarik nana. Tata. Tuloy tayo tumaminsan kakabsat. Itipelang manan. Amen? Okay. Sagsaganan ni Melty, agsurat itayon kay garup na no, daman ibagakon.
Anat duwa nga na adal tayo itang arabi, bagbagaan tayo, di kitay. Iba mo man tayo meaning tatay ti unruly. Isubliman, dito yung kabil mo. Definition ti unruly. Bagbagaan tayo, di kitoy. Nga kakabsat. Noisy na ringkor, wano dayamudom nga dayamudom. Not amenable to discipline, hanakayat ti sumurot iti na ituding urnos kong disiplina. Difficult to control, nagrigat kakabsat nga iturong miyembrong makunat, not keeping order. Sumangdo nga miyembro, paunay mo deda nga kakabsat, ay ha? Pastor John nang ipandeda, nagsara nga miyembro. Pastor John din ang ad di jay. Nga magpaiso, nagsara nga miyembro. Okay? Let's warn the unruly. And, flip side of it, let us encourage the timid. Palag-anan tayo tirik na, di kita madagsanan. Nga handa kaya nga maawatan, maaklon, di kita dadagsan kan problema dati biyag. Amen? Praise God.